Ikamlah sekali lagi kalau kada subscribe Handil TV. Tampar Muhammad. Mas, apa yang ku rasa, ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kam nih nala sudah abah tagur, jangan pakai hilim abah nih tak pakai tarus bila menaik nior, soalnya abah nih rancak taku limpas tahulah gara-gara ikam bawa semalam abah kasih lahu golo nih. Ulun kada sengaja bahai, soalnya lah ada kawal ulun nih bejual iwak. Nah, ulun emang gini inya bejualan iwak tuh nah. Ngalihai kawal hendak minjam helm ja. Ku cari ya besar rusuk di dapur kalau tatamu helm warna kuning. Kada tahu pang kalau aku nih kalau itu ambil abah kalau tapi tenang aja bahai karena ulun ganti ipang helm abah nih nang harat. Soalnya lah tenang aja bahai karena ulun carikan duit becari iwak aja pang yang halal-halal, soalnya balah aku nih kan lulusan pesantren, kada kawa aku nih mencari duit nang haram-haram tuh kada bisa bahai, soalnya lah ulun nih makan makanan yang duitnya hasil riba aja ulun tamun-tamuntah bahai bila makan hasil riba tuh. Kalau tenang aja bahai karena ulun gantikan bahai, tenang aja ulun nih banyak bisnis bahai. Bisnis jual HP second apa macam-macam bahai ulun nih ulun nih bisnis bahai. Tenang aja bahai, kalau ulun berdusta durhaka ulun non pian nih. Ulun wah ini bahai banyak perubahan dah, soalnya lah ulun dulu ketujuh nyuntan buah urang bahai, mehimpat kuini urang wah ini kada bisa lagi bahai sekolah nyapang. Untung aja abah nih nyekolah kan aku nang bujur di Sungai Raden situ kalau ada sekolahan. Nah, alhamdulillah bahai berubah sudah ulun nih kan, soalnya lah ulun nih banyak belajar tentang pengetahuan ilmu macam-macam bang bahai. Kalau ilmu santet memang kada ada bahai pelajarannya di situ. Nah, jadi ulun nih berubahnya tuh drastis sudah bahai, soalnya lah ulun nih hendak belajar mencari duit nang halal, tapi pang lah ngarannya wah ini nih cobaan tuh terlalu banyak, wah ini kada kau sembarangan juga bahai. Woi nak nih mama nah anak madehi anakku nih kan, anakku nih wah ini jauh udah perubahannya, tapi ingat nak lah kalau nukar di warung-warung kah di pasar malam kah tuh Iya. harus beakat nak ay kada kawa kada beakat, Ah, soalnya lah kalau Iya. kada beakat tetap ya haram biar ikam dapat duitnya halal, soalnya lah akad serah terima tuh wajib hukumnya nak ay. Ingati nak lah pelajaran nang mama pelajari bahari tuh, mama rancaknya melajari ikam nang pamali itu, nah itu dipadahi soalnya ikam nih lah rancak benar kada mau nuruti mama kapuhunan terus kapuhunan munyak juga mama nih makan menagur, makanya mama uluk sekolahkan di pesantren. Waduh, kok dimut sih?